Shubor nakaslem jong unong san hima. Uba dispersing rani uwe ni kinawat RTI, ulapan bena syakila patai kubor halor kajingdon, kadostor blind bill, hakajing shna yagi surak. Halor kajingwat RTI bapentre yagi surak aswar shilong, lalap babun kinong tray kontrak kum kinongnya yagi kali roller, haba pentre surak kimpat yo yaka pisah, hadian kajing benjur umukul sangma ban ai kontrak yaki. Hakabedi bakajing siyo yaka bai kando, kajing shna yaka surak khat pramer, nongjri mahesh kola, lalap lingba ke RTI, bagi try kando kimdei kitu ki basyong ha kitu ki jaka hendrei ki jaka jong ka hima maharam bat along try ye ki jaka de ki kurs yong bat ka kur nongjri bat ka pisa baro kayo ka hima bat ki kur ya suro te pia nga yo e complain ba ki ong ba ada menta ka mundon ke ni mustur plan bill la sino kendang ne ha kosor. Padahal kini komplain dan juga mana persiang step by step no benlap yang ada. Di mana komentar nama yo report HBD berkenika repairing apa selong sakit dan kini sakit belum apa selong di Maulai di Laban kita terter. Di tempat assumption ke bawah yo apa selong kalau new keluar duna. New keluar Guna ramu kepoi, driu klor kendai kosan lak, lai uprahaja aspa kendai driu. Na benta bandipen dane bansna yak surok apo sosolong na benta snack. But halo kata ko bijon ka ba ngayon kilong ba pun kini ki ay nung te kontrak ko office so yung kimsim layo atulog ng driu na yung na. Mungkin driver lah bagi kontrak win betul kontrak hadian kejeng menjur jom mukul sama ban ai kontrak lagi. Di hadian bakal apa ke RTI ngayo report ban mari yo report ki akhot bian yang ini beriu ban jom yang rakam ban trade yang rakam ban mentang sesuatu kita hasil bian ya kan agreement ban kitugi menteri. Di dalam tangan ni ka bangayo kani ka assumption ka bangayo ang sosilong berawai di mentang apa yang bisa kawai ka RTI ban tip lagadon ni mentang apply ni ba kata ka RTI ka ba apply mentang ba thep ni de ba wa tip PA kita kontraktor ki batre kani ka approve floor ka ba new floor na ako ang tip ka tingki kita kontraktor ba ngakwa bantip ya ki inden ki futur ba inden kashmomo nama sistem belatre ya kam irola jadi bendon di fulfill habadam irola sosoro ke inden kamut ba mana shusmi ham issue ke jaslip ban thiet kunki mobil kumkina ni spespa nama taka rola Mengapa ni kerteng jom kita ki driver rola ki banyak na benda kata kajing kre laki inden kasumo kata dengan apan dapo office bantip benua lagadon kata kebelandir kata dengan ayat tik ketik belap yang bisa menekong kalau apan ya kerteng jom doktor baar ya kerteng jom ki driver rola yaki inden kasmomo bat kiwe ki jodon kam nam ta kini ki mentre yak tuka surok ban lapan do kiwe de jodon kam kum hajaka hakitri hanoi taka surok lengma kata ngala mentip atau gadon en taka klandi namara sien mala tre surok ki rola gede banmi abalami rola ki inden mas kusni gede banda di lama kani ke apply minta ngan setip dia kani ke nyuklur di pentre hak kanoka doko marku makno te amdi bersumi kita jigno dan plan dia awat akadem lu jigno ba bayo bil kide tang itu ibre bodo dia dei ina ni sikmat ngan wa tik patik banla lakadon em kata kajingken no kata ke dia apply nam ta tip dia kani nyuklur atau di pentre kam no ya ni ka bisa. Di hebede kini ka suruh napo siapa nonjri
kumba klegi ba aga arjun trik bana besro na PSU lalap ya kasurok na po namjri james khola ba kasurok kaladu adien ba asian ba arna lagna ti habede ba kane na kala bunga afai da kana RTI sepo national highway ti kejupa kala kubur ya di kana oleh PSU mas pernah ba PSU kaya nabenta di muncul Banangis mat kadedo nuksa ya kiwi jakaro banbuat ya kini nuksa boleh abadon dari kuat nak kisnom bakalong punta kalong kumne nak kalian juga optimis makuloi banyala mengatip mentara da video kisnom kaleng dari kasih jentia lani berboy kasih ada pin dan bukan yang jing penjual lem ya ka jing kiu jing hiar lani kita jing bit jing biar kisnom kantam surok kemudian nak kalian juga ya optimis dalam lapan, dia orang. Aku boleh ya GSU, kalau sedang banyak yang berhenti, ban peni pentak yang berhenti di ya kasurong. Di HBD begini nak RTI ke komunika national highway ke report ke orang yo hanya terik naik highway, harga busau. Kalau orang yang apa nilak pak, jing pentip nilak ai ke hukum ya kedhar company bahkan sina no yang tersuruh kaba ladu kita kali kaba ayo ada buat ti habedi bat kesuruh napo nongjiri persipo nongjiri padesa na napo kaba pun nongjiri te kasithu epi ba na ba khatra sanongjiri naka PSU pe thu mo slok ka biang ba na khatra me sanongjiri te gane ro kate hadien ba na kara junga adifai RTI musura na do ka laitadik bunai basau arhaja apulai laitadik bunai basau arhaja apulai hadien pengalafai RTI apa tu yang ada DPR, nampak office National Highway, HBD dari Sorong. Te yang DPR juga jangan orang nimla aban ai DPR nama kadega international road. Kawara hajima yang itu Sorong dan kawara yang hajima hak itu di border area nama lakang dan ai itu ni ban ai dia DPR yang kino development nampak ka border area. Kata dia juga kebangan yo na ke office John National Highway Ministry of Road Affairs. Dia HBD mat kejing sir baik hindo napo khatra pon jadi kabai hindo kalong lai punyo kror prapusan lak kendai pu hajar lai spa kendai pendiri kata dai pai kabai pendiri na khatra mea sanonji but kita hindau ti pindit bentik ba ha po tam nahi ma ka bahar hima maham jadi itu yang syong ginde kita ginde khandau kadai jom hima bat kadai khandau jom gunung jeri bat kurs dia jom baru yang syong ginde kita jaga marbalik kim aikut aislai bila kila ban syong tanpa ginde kita jaga nama kadai khandau hima di ya ka jinyo ya bisa pada nak tentang ni bisa ini lah betul yang apa kadang kenjap road of flow dan dia kata kabala penyak yang ni rekom sah bisa dan dia rekom penyak yang kedua siap kadang ke management buat blow dengan tila an pending tangli ketiga kalau penyiar ya kan berkom kumno di teman kami yang katakan
bisa. Buat kini kita baru nanti kita saus panut egi degi basyong tim degi terajaga. Tak bisa berkait dengan mereka ima kibur tentang hati. Jadi katakan baik hidup. Ikut kuat beliau egalis napa ima maharam. Hangni kadon berkait baru kuat bentip dia bisa kan no hangni kadon berkait teju bentip yang mana yang ni kan hati airi. Kita di keluarga suruh na kapras non jadi buat non jadi sa hespo lah. Dikenjam na suka